Oh, welele, yele, 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 yele. Wangifake esondweni ukuthi nami ngikhohle ngamantombazane lababadala uthando sengibabonile laba bantu abadala uthando sengibabonile nalo muntu ebengimthemba yena ungishiyile sengiyokhetha manje inkosi ngiphume kwi-stressing seyinkinga zamantombazane I'm sure ukuthi iyofika eyongithanda ngokweqiniso I'm sure iyofika leyongithanda ngokweqiniso mina ngikhathele ukuthi ngiziwe isilima bangiwabantu welele bathi yini bantu bamina ngizonda kangaka kanti mina hayi ngijeziswa ngamaphutha engawenzanga mina ngikhathele udlala amantombazane abadlala uthando laba bahlala benqola imali bahlala befuna amadatha ngisho ne-airtime bayifuna ngisazike manje ngenze njani ngabe lukhona uthando lakho bafethu ngikhuluma nani eziningolova nonke hayi ngikhuluma nani eziningolova nonke lukhona uthando lapho noma lo muntu kusuke lukhona uthando noma lo muntu usuke online lo muntu uyakujuza ufuna ukuqola imali yakho lo muntu uyakujuza usuke efuna ukuqola imali yakho mina ngikhathele ngcono ngikhethe inkosi kunokuthi ngikhethe umuntu wesifazane mina ngikhathele sengikhethile inkosi sengidumisaye noJesu sengikhonzile inkosi sengidumisa yena uJesu sengikhonzile inkosi ngikhonza yena uJesu mina ngikhathele ngabantu abakhetha isilima welele